Veliko mi je zadovoljstvo među nama pozdraviti naše slavljenike. Ispred zagrebačkih solista, violinisti Sreten Krstić i Mislav Pavlin. Eto, dragi zagrebački solisti, prije svega čestitam vam na sjajnom koncertu, na velikoj obljetnici. I evo, željela bih prokomentirati možda program za početak. Vas dvojica se predstavnici cijelog ansambla, čestitke svakom članu ansambla i svakom bivšem solistu i onima koji su svirali i onima koji nisu. Vi ste se, gospodine Krstić, večeras stvarno našli u mnogostrukoj ulozi i kao koncertni majstor, i kao suradnik jednog uglednog svjetskog solista i kao solist koji je preizveo novo djelo hrvatskog autora. Jeste li zadovoljni skladbom Frane Paraća? Je li to napisao po vašoj mjeri? Ne, ni najmanje. Šalim se. Ne, kako da ne. Itekako, mislim, to je, znate, nešto što smo ga nagovarali već odavno. Zna on ili tum, kojim slučajem nije. Da, bilo je odavno priča i molimo ga odavno da nam nešto tako napiše, baš tako, za 2 violine, to smo ih htjeli, to smo ga i molili. I on je na kraju rekao, ok, počeo je da piše, bit će nešto i evo, dočekali smo. I zaista je fantastično. Mislim da je u njegovom onako baš pravom Parać stilu, da ako mogu to nazovem, pa i pod navodnicima rock and roll i tako, sve to tu. Znači možemo očekivati da će se djelo naći na vašem repertoaru i dalje? Definitivno. Poslije toga Mozart i solist Julian Rachlin, kako ste njega izabrali? On je jedno veliko, naravno, svjetsko ime i bili smo zaista srećni da je pristao da sarađuje sa nama, da dođe za ovaj koncert. Evo, na nesreću morao je odmah da pobegne već za Beč, znate već da sutra ima probu u 11, tako da je već vozi već i u autu. Ali dobro, bilo nam je drago da je došao i mislim da je baš onako, baš uveličao ceo koncert. Jedno takvo ime u svakom slučaju vredno. A drugi dio koncerta, možemo reći, tradicija se nastavlja. Preko Čajkovskog, koji je stvarno pisao sjajno za gudače, do Baha, koji je tradicionalna skladba na obljetničkim koncertima i moram vam priznati, izdržali su vaš tempo, čak i stari članovi. Da. Znate, ja sam se lično pitao sve vreme koji tempo da dam baš i koji tempo da uzmem, ali jučer na probi probao sam ne da kažemo na sreću, ajmo standardni tempo pa da vidimo šta će da ispadne od toga i ispalo je savršeno. Kao i večeras, pretpostavljam. Zaista kolege su fantastični, mislim, svaka čast kolegama. Sve čestitke zaista su držali, ne samo držali tempo, nego su i baš i zagrizli, mislim, fantastično je bilo sa njima svirati. Pa ja mislim jednom zagrebački solist, uvijek zagrebački solist, pa nekako. Točno tako. Mislave, vi ste u trenutnoj postavi ansambla najdugovječniji član. Koliko dugo ste u zagrebačkim solistima? Ovo dugovječno, to smo već pitali, ja uvijek kažem, to tako teško zvuči. Ja sam ponosan da sam član već 27 godina, ali nisam se tako osjećao od 97. godine, bio sam najmlađi, ali to vrijeme je tako brzo prošlo i zbilja, kad kaže da vrijeme tako brzo prolazi, a u ovakvom ansamblu tih 27 godina je prošlo kao da je bilo jučer. U ansamblu više ne svira niko iz te prve postave kad ste vi došli u ansambl. Znači, doživjeli ste puno promjena i koncertnog majstora i članova ansambla. Kako to ide? Kako to utječe na ansambl? Kako se ljudi mijenjaju? Kakva je audicija? Da li svi članovi glasaju? Imate li probni rok za mlade glazbenike? Kako to? Puno pitanja, dobro, idemo po redu. Znači, ja se kao prvo sjećam svog prvog koncerta 1997. godine u mjesecu rujnu i to je bilo u Opatiji. I ja sam imao tu čast da sam nastupio sa kolegama koji su zapravo svirali, ja mislim da su 30 godina svirali u istom sastavu, jer ostali 2 kolega koji su položili audiciju te 97. godine nisu mogli taj koncert odsvirati, tako da sam ja sa tom postavom koja je zapravo, kažem, svirala skoro 30 godina, imao čast svirati, to mi je ostalo najviše u sjećanju.
A dalje, onda, znači što se tiče prijema novih članova i toga, standardne procedure, znači kada, evo, kažem, od onda kad sam ja ušao u ansambl, znači 2 kolega je išlo u penziju, to su nažalost već sad pokojni naši članovi. Imali smo standardnu audiciju i tako se nastavlja iz generacije u generaciju. Kad neko odlazi, primaju se novi članovi i sva sreća imamo zbilja veliki izbor mladih talentiranih ljudi, kolega što ste vidjeli danas, koji su evo sad nedavno, znači imamo 4 novih kolega, dvojicu kolega na čelima i 2 kolega na violinama koji su izvrsni i evo ja mislim da se tradicija nastavlja. Sad normalno trebaju se uhodavati i sve to ide. Ali to sad dolazi sa koncertima, sa probama, tako da ja mislim da neće biti tu nikakvih problema. Vi ste u ansambl ušli mladi i nekako ste stasali sa ansamblom, međutim vi ste, gospodine Krstić, došli u ansambl kasnije. Vodite soliste nešto više od 10 godina, bili ste koncertni majstor Minhenske filharmonije većinu svoje karijere. Što vam je donio ulazak u zagrebačke soliste? Koliko je to promijenilo vaš ritam, vaš repertoar, vaše možda pripreme za koncerte? Što je to od vas zahtijevalo? Mislim samo da kažem kao prvo, ono što je najvažnije, da sam presrećan, da sam došao u zagrebačke soliste, zato što je to jedan od mojih najomiljenijih kamernih sastava još iz svojih, da kažemo, 70. godina, kada sam prvi put sa njima svirao kao pobednik ovdje takmičenja baš u Zagrebu, tada u jugoslovenskog takmičenja mladih umjetnika. I onda to je bio moj prvi koncert sa njima i susret sa Tonkom, legendarnim Tonkom, našim Tonkom. I od tada ja njih, da kažemo, zaista cenim, veoma cenim i u stvari moj zaista, kao što sam rekao, najdruži ansambl. I kad je stigao poziv, kad me pozvao telefonom Mario Ivelja, naš kolega, koji je već sad isto u penziji, ja ne mogu da vam kažem koja je to bila sreća za mene. Mislim da se ponovo susretnem sa njima, svima. To je zaista bilo divno i kao što ste rekli, to je već, ja mislim sad možda čak i 14-15 godina smo tako nešto zajedno. Mislim, ne znam, nismo brojali baš tačno, ali i 12. Mislim 12 godina. Uglavnom, dovoljno dugo. Ali prije smo se susretali na ljetnim turnejama. Vodio si svaki koncert u Dubrovniku, dok još nisi bio služben. Kažem, to je tako kretalo sa par koncerata, pa je se onda ustalilo na više. Onda se postoji stalni član i eto, to je to. Jeste li morali puno novog repertoara naučiti kad ste došli na to mjesto? Ne radi se o tome, zato zašto sam ja još u svojim studentskim danima u Beogradu svirao i to dugo godina svirao u jednom kamernom orkestru. I od tuda je moja zaista ljubav prema kamernom muzici, mislim uopšte, a i kamernom orkestru pre svega. Ali ja sam tamo puno repertoara prošao, naravno i znao sam sve ovo što mi sada sviramo, ceo taj repertoar za kamerni orkestar, to nije ništa bilo novo u tom smislu za mene. Jedno je bio možda problem u početku, dok sam još bio koncertmajstor u Minhenskoj filharmoniji, sad to uskladiti, znate, se termine pre svega. Mislim, morali smo da se prilagođavamo i ja, i oni prema meni, ja prema njima. Morali smo uvijek da nađemo neki kompromis i ja da tražim tamo u Minhenskoj filharmoniji, tako da nekako nađemo neke termine. Ali sve se poklopilo, na kraju nije bilo problema. Mislove, što je vama najdraži segment rada u zagrebačkim solistima? Jesu to probe, jesu koncerti, jesu turneje? Što najviše volite? Pauze. Pa, ja nisam od tih koji imaš vole pauze. Šalim. Ali definitivno koncerti. Definitivno koncerti. Mi živimo za našu publiku, za publiku koja nas sluša i to nam daje uvijek poticaj da budemo još bolji, još kvalitetni. U redu, bez proba nema koncerata, da se razumijemo, i to je svakodnevni rad, ali koncerti su nešto najviše u našem umjetničkom radu, a turneje su da odmorimo i dušu ponekad malo uz koncerte i zapravo ja se divim ovim kolegama našim bivšim koji su, kad su mi rekli dečki da su znali biti po 200-250 dana
na turneju u jednoj godini, to mora, ja mislim, biti velika disciplina, a i odricanje, i tu su i obitelji i sve. Vjerujem da im nije bilo lako, ali to je ta... No srećom sad nisu više tako duge turneje. Da, srećom nisu tako više turneje, tako je vrijeme. Općenito u glazbenom svijetu više nema tih turneja po mjesec, 2 dana i s jedne strane ja mislim da je bolje i humanije da smo ovako odemo na par koncerata, 3, 4, 5 koncerata vani pa se vratimo i mislim da je to puno komotnije i ljudske. Da. Ako mogu samo da dodam nešto u vezi naših koncerata. Mi uvijek molimo i inzistiramo na koncertu, pred koncert, kad se postavljaju svetla, znate, to, da publika, da se u publici, da bude svetla, da se vidimo, znate, da vas vidimo i vi nas. Ne volimo, znate, kao u kinu, mi smo samo onaj spot, svetlo i ni mrak okolo, ne. Mi želimo kontakt, treba nam taj kontakt, treba nam, iako vas možda ne gledamo, ali, znate, to osjeća se reakcija publike, osjećamo svaki aplauz. Znate, sve to utiče na nas i mislim to je nama jako bitno. I zato kažem, uvijek pokušavamo da ostavimo, da insistiramo da ostane svetlo. Kažem, da to bude sve, da se svi jednostavno vidimo. To nam je zaista bitno. Da, u velikoj dvorani Lisinski vas zapravo možemo vidjeti samo na velikim obljetnicama jer to nije vaš prirodni prostor za koncerte, malo je prevelik za ovakav tip ansambla, međutim ipak evo budući da publike ima doista puno, mogli bi vi i u veću dvoranu, čini mi se. No, vjerojatno ćete se vratiti u glazbeni zavod kad to bude moguće. Imate li neku dvoranu u Hrvatskoj, u svijetu, neku koja vam je baš ono posebno draga? Evo, glazbeni zavod. Samo nažalost još ne radi. Glazbeni zavod, da, ali ima prekrasnih dvorana i po svijetu. Naprimjer, neću nikad zaboraviti Kyoto u Japanu. Da. To je dvorana u kojoj se ne osjećate ovako mali. To je ogromna dvorana, ali akustika je fenomenalna. Onda smo svirali, na primjer, još jedan koncert u Lucernu, na primjer, isto, sa Leom Nučijem. To je bilo baš kad je Tom Koninić vodio za 50. godišnjicu naš ansambl i to je isto bio jedan od koncerata što mi je ostao u sjećanju, baš akustično, znači ogromna je dvorana, ali ne osjećate se mali u tom. Evo, to su nekako male blice, ima ih još, ali ovako, kad gledam veličinu ove dvorane i kad uspoređujem sa drugim, onda evo, to su recimo dva prostora ili 2 grada gdje smo svirali i gdje je bilo fantastično. No. Mislave, možete li nam najaviti nešto u perspektivi, nešto što vas veseli vezano uz soliste, neki koncert, neki program? Pa konkretno, meni je svaki program veseli iz početka, ako se ponavlja, koliko puta smo već ponovili mi, recimo tako stari članovi, ali veselim se svakom koncertu, pa i najmanjem. Evo sad imamo, na primjer, konkretno jedan ciklus koncerata u Ozlju, zapravo i u okolici Ozlja i tome se jako veselimo. Svi to su na koncerti, recimo predkoncerti za naše koncerte tu u ciklusu i jako se veselim kada odemo tu tako blizu. Prekrasni su prostori, mali, puno je publike. Tako da nemam nekog koncerta koji bi izdvojio. Imamo još dosta solista do kraja sezone dobrih i imamo lijepih turneja. Opet čekamo i ljetnu turneju. Prošle godine smo bili baš puno po moru dole i tako da do ljeta ima još dosta posla, ali ne bojimo se. Super će biti. Ja mislim da bih mogao nešto da preporučim. A to su samo, moram bi da pogledam tačno kada, nažalost, ali možete da vidite na našoj stranici, sigurno na internetu. Ne mogu se sad koji od koncerta, možda ćete znati, ali one koncerte gde su Metamorfoze Richarda Straussa. Mislim to neki od sljedećih, mislim možda ne baš sljedeći ili onaj posle toga. Mislim, ja lično obožavam, to je jedno od mojih najomiljenijih dela uopšte napisanih i strašno me rade da ćemo to izvesti na koncertu ovde, to je jedno. I drugo je isto pred krajem, mislim da možda u 6. mesecu sa Martinom Filjak, Saint-Saënsov, klavirski koncert. U 6. mjesecu je Ilja Gringluc, mislim da je koncert ranije Martina Filjak. Dobro, ali sve može se vidi naravno na internetu. To su ovako recimo 2 baš neke izuzetne stvari koje mene lično raduju. I vaše želje solistima za rođendan?
Što želite ansamblu, sami sebi, publici, svima nama? Da ostanemo zdravi, svi. Pre svega. Mislove? Zdrav duh, zdravo tijelo i to je to i onda ćemo sve uspjeti napraviti. I da se naravno nadamo, eventualno vidimo u maloj sali Lisinskog, nedaleko. U maloj dvorani Lisinski, a u velikoj dvorani sigurno za 5 godina. 75. ipak treba proslaviti. Ali želimo što brži povratak u Hrvatski glazbeni zavod. Tako je.